I bok ljudi, dobrodošli u novi video, ja sam Hrvoje i vi gledate još jedan video na mom kanalu. Ide izlaze 2 puta tjedno, tako da nemojte se zaboraviti subscribe-ati jer ćete nešto možda propustiti što će vam biti baš dobro, tako da ništa, idemo dalje na video. U zadnje vrijeme sam više malo počeo objavljivati storije i primijetio sam da ste mi puno više počeli varati i engageat sa mnom, što mi je jako drago. I pitao sam vas pitanje na storiju, da li vi mislite da li bi trebao napraviti video o misli koja me u zadnje vrijeme dosta okupira, a to je pursue negative, odnosno ne treba željeti uspjeh i da ne treba juriti za uspjehom, jer ako juriš za uspjehom ćeš doživjeti neuspjeh. Odnosno, ja bi to više preformulirao u to, ako juriš uspjeh, ali nekakav instantan, nešto perfektno, je nemoguće jer ćeš doživjeti fail i toliko će te to razočarati da ćeš odustati. Tako da želim malo više razraditi ovu temu. Jedno vrijeme sam ja imao malo problema sa tim kako ja vidim uspjeh i sve neuspjehe koje sam kroz život doživljavao u zadnje vrijeme. Jeste da nemam baš previše godina, ali mislim da imam dovoljno iskustva da mogu pričati o tako nekim stvarima. Želim reći da nema ništa loše u tome ako ti želiš uspjeh, ali to je ono što sam rekao, ako želiš uspjeh ali bez neuspjeha to ne postoji. Mnogi to ne razumiju, mnogi misle da to ne postoji, mnogi misle da su spremni na to da mogu žrtvovati sebe, da mogu jednostavno doživjeti te neuspjehe, ali kad vas jednom nešto pravo sruši, tek onda ćete zapravo početi sve preispitivati, što je zapravo full dobro, jer ćete u tim neuspjesima shvatiti zapravo što najviše volite i što najviše želite. Da li je to vrijedno toga? No, ako zaboraviš na taj uspjeh, to jest imaš taj cilj, ali ne misliš previše oko tog uspjeha, ne zatvoriš se u svojim mislima, kako bi se reklo, onda ne pretjerano misliš o tom uspjehu i kako doći do njega. Normalno moraš postaviti neke ciljeve, ali ako ideš korak po korak i doživiš neuspjeh, digni se, idi dalje, doživiš neuspjeh, digni se, idi dalje. Ako gledaš na to tako, to će ti onda biti super, zato što ako samo želiš stići do tog krajnjeg cilja, svaki put kad doživiš neuspjeh, to će te toliko slomiti da i kad se ustaneš ponovno, to će biti toliko teško i toliko će te boliti jer ćeš misliti da ćeš opet ne uspjeti. I to će na kraju dovesti do toga da nećeš stvarno uspjeti. Ako pogledaš sve uspješne ljude, kao što su Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Edison, svi oni su doživjeli toliko neuspjeha u životu, ali bili evo ti poznati youtuberi. Ljudi su doživjeli toliko uspjeha u životu, ali taj njihov put, ta njihova patnja koja ih je dovela do tog uspjeha im je na kraju omogućila da cijene to što su na kraju dobili. A to je taj veliki uspjeh. I mnogi ljudi, a to su oni koji mi nazivamo hejterima, vide ono samo što si ti na kraju uspio. Jer je na kraju najlakše reći i doći, a vidi ga, on vozi sad Porsche ili ne znam, vidi ga, on vozi sad Ferrari, ali niko neće vidjeti te trenutke kad je on bio najjadniji, kad ga nitko nije podržavao, kad je, ne znam, živio na $5 svakog dana, kad nije imao šta jest. I uz sve to i dalje nastavio i bio motiviran kako bi išao dalje. U biti, uz sve ovo što sam vam sada rekao, postoji jedna knjiga koju sam u zadnje vrijeme počeo čitati i koja mi je stvarno malo otvorila vidike o tome. Zove se The Subtle Art of Not Giving a Fuck. I to je ova tu knjiga, kao što možete vidjeti. Knjiga je genijalna. Knjiga je genijalna. Sve ono što vam ljudi govore i što nas uče u školama i što nam uvijek kažu tjeraj se, motiviraj se, kreni, radi, samo radi, nije bitno ništa drugo. Pa ova knjiga je potpuno drukčija od tih knjiga. Ja inače nisam osoba koja puno čita knjige i sad nekad ponekad uzmem i pročitam ovu knjigu zato što uvijek nešto drugo radim, ali definitivno svatko bi trebao imati ovu knjigu. Ova knjiga je najbliže realnosti što ćete ikad pročitati. Autor Mark Manson, on jako dobro opisuje život u ovoj knjizi. Kroz neke svoje primjere, kroz primjere svojih nekih prijatelja ili drugih ljudi opisuje zapravo kako je život konstantna patnja, kako je život cijeli rješavanje problema i kako zapravo ne postoji idealna sreća. Sad, mislim, mogu bi ja tu pričati danima o tome i ne želim da me nitko krivo shvati o nekim stvarima možda koje sam rekao, jer nije to tako lako objasniti u par riječi. Čovjek je ovdje napisao 200 stranica samo o toj temi, koja je zapravo jako opširna. A glavno ono što sam ja uzeo iz ove knjige je to da pursuaš negativno. Sad, što to znači? Puno puta se mi uhvatimo da se zarobimo u svojim mislima i da mislimo da nešto ne možemo ili da će nešto ispast užas. Ali
upravo ta misao te sprječava da napraviš išta, jel tako? Mnogo puta mi se to dogodilo, tipa dok sam imao lošiji fotić ili dok nisam uopće imao fotić, zatvorio bi se u svojim mislima i mislio bih da ništa ne mogu postići zato što ja nemam dobar fotić. Ili tipa, i kad sam kupio fotić, idem na neki šut i mislim da moja ideja jednostavno nije toliko dobra i na kraju ne napravim. A to vam je ono najgore što vam se može dogoditi. Zašto u zadnje vrijeme sam prestao biti perfekcionista i zašto mislim da je done is better than perfect? Zato što svaki put kad napraviš, pa koliko god grozno to bilo, evo možete pogledati moje prve videe, moji prvi video su užasni, ja se cringeam kad ih gledam, znači ne mogu to gledat, ali svakim novim videom, bez obzira što su mi oni stari bili užasni i znao sam da će biti užasni kad prve videe počnem radit, svaki novi video mi je sve bolji. Ista stvar se može aplajati na sve strane života. Svaki put kad pomislite da niste dovoljno dobri, svaki put kad mislite da vam ideja ne valja, bilo što, da ne možete nešto skuhat, svaki put odite i napravite to. Jednom će vam zagorit, jednom će vam biti odvratno, jednom će vam biti preslano. Isto tako i sa fotkama. Jednom vam neće ideja ispast kako mislite. Ne znam, neće vam se svidjeti ili lokacija, uvijek nešto krene po zlu, ali to nije razlog da to ne napravite. Zato sljedeći put, kad god se uhvatite u svojim mislima, samo odite i napravite to. Tako je nevjerojatan osjećaj kad odete i napravite nešto što ste mislili da će biti tako loše i na kraju vam ispadne da će to biti najbolja stvar koju ste ikad slikali. Milion puta sam otišao slikat neku sliku koju sam mislio da neće biti dobra, na kraju mi bude jedna od najboljih slika koju slikam. I to je poanta mog videa. Definitivno preporučam knjigu svima onima koji se bave bilo kakvim kreatorskim stvarima ili bilo kome možda malo teško u životu i shvatiti neku sreću ili nešto, definitivno ova knjiga je najbolja knjiga za to, zato što je najrealnija i niko vam ne priča bajke. Tako da definitivno si check outajte knjigu i mi smo gotovi s ovim videom. Ako vam se svidio, bacite mi like, komentirajte mi dolje, subscribeujte se jer svaki tjedan izlaze 2 videa, tako da nemojte ništa propustiti. Ako želite da pričam još o ovakvim temama, bacite mi neki komentar, ako imate nekakvu kritiku recite mi, a mi se vidimo sljedeći tjedan.